Bapak Vice President Jungi dan Pendeng Gidi Isi pun dengan si Lukan diri Jungi dari parti di Baru Hoi. Ban pynkhreh Elekshon jong Iingdorbar Thawaiñ arjar arpulai keseng All India Trinamool Congress AITC Meghalaya Pradesh minta sngi ka khatsau tarik Nohprah kala pynskhem nongkitkam ka Umsning Block pat group ban pynbna ka kyrteng Bah Gilbert Nongrum kum Kyrtong ban aireng na ka parti TMC na Umsning Konstituensi hakani ka election banwan. Kibal don lang hakani ka jingyalang ki kentup yu ba George Pilingdo Emily ka umroy ka Dr. Sarah Lynn Dorphang Kyrtong na mahuti uba Gilbert Nongrum Kyrtong na Umsning kinongelam ba khmat ka party TMC na Ribhoi district ba Fabian Tilingdo bat ba CL Masharing ha ka jingkren uba George Pilingdo ulai thu ubun kinongelam pa ba kilami ni kiseng san hima ba pher banyeso sha ka party besensya de sarkar jilla tang banyo jimintoi shimet banyo shuki minister ngalami na Congress ban let penyeso syaki parti raha bor henry ngapa syaka TMC kabade ka parti ka bepet ya ka hok upat ba bat ka bah kamiat jongki ha ka parti Congress kita ru la syabeno dan agak atu ingut kembali ka parti Congress ka saji wajar katra lai ikatno we resign kana lami pesan la syabeno All India Trinamool Congress jong Shillong parti Congress Kamban MLC. Empat GE yang dulu kejingan arsut yang besar. Kalau ni ada bonusnya, petang apa kenyat kena jatuh berapa kejingan sistem kejingan buat ujian itu. Kemudian syuk mengelam di mobil. Non syuk kita kejingan susu. Nak kita kinong punya yang tenda Delhi. Ya kejingan lu. Ya kejingan community berkantam. Ya kecil perat nanti ke mengikuat antara jom jelas ke parti ke pai. Dan ilmi ke seng Kongres, kecil tadi kalau empat minit shadow. Anu tak nanti ke menginyalam, ni pengi le jom diperlu berjuang. Bomba ke nanti syakmat. Kan nuhut nabi ke bakulai balik BJP. Lawan ke parti BJP hengi tang Shillong parti BJP berkat lai ngafai lai pemran khmat no BJP te kenya uswa. Lepas tu ada pihak. Mau? Orang nasutu. Lagi batai dengan kerajaan nasutu. Aku pun ni aireng sama ada kanyo Nohprah. Ngilom NPP BJP jadi kejuk. BJP kemudian Bharatiya Janata Party. Bharat Kari Janata Upajba Parti ke seng. NPP kemudian National People's Party. National Kari People Upajba Parti ke seng.